Feel me like a Hellcat. I pozdrav, dobrodošli u novi klip. Danas znači radimo Omegle, znači Ome TV, to nešto kao Omegle, nemam pojma nikak kurac jest, ne seri to ne postoji. Hajmo sad da tražimo. Kosta, bro! Kak si je? Gdje si? Čovek! Wow! What a... Sad napušik mi! Hey, man, see, what a shot! You speak English? Yes, English. See, Yes! see, Very good, my friend! friends, see, what a shot! Say that. What a shot! Yeah! Reci. Very good! Say, you say. What a shot! Say that. See! Say that. What a shot! Say that. What? What? Yeah! Smoking! My friend, smoking! Počezbo. Gdje si, brate? Počezbo. Pa šta imamo? De, slušaj, reći otme tamo, do drva. Nemoj da mi čekam. More, kad ti treba? Ne znam ja kad treba, on je rekao juče doći. Juče je doći, ko meca, juče je doći. Kakav ba meca, kakav te pošteta me. A voziš li ti? Šta vozimo? Voziš li auto? A ja sam retardiran, invalid. Je, ajn. Ozbiljno ti kola. Pa ne bi sjedio ovdje. Pa sjedimo i mi, šta ima veze. Pa dobro, stvari ovo je tako. Jel zajebaš ili ozbiljno? Pa ozbiljno je to kaže. Zjebala se. Bože mi oprosti. Zjebala se. A voziš li stvarno? A ne vozim, imamo sad nešto, ne vozim. A snimam neko za YouTube. I ja šta si? Bogom, eto gdje postaje, evo ovako zove kanal. Da je upcaj ga, ne vozim, ja sam retardirao. Nemoj prebacivat, čekaj. Ne, čekam braću moje. A igraš li igrica ikvi? Igram svašta, snimam zebancije, igram igrice. Tako je tu. Pa kad ćemo igrat onda? Oj, samo joj. Plati se na kanal. Hoću, brate, obavezno. Hvala brate moj. Ajme, ovi dobri momci. What's up? You speak English, I don't hear you. I don't hear you. Ma sad kad malo izbaci. Baci ga na ekran. Brzo se čuje. Ne čujem te. I don't hear you. I don't hear. Kako se piše hear? I don't hear you. Jesi naš ba, jebim mome jebavati. Jebo ti onu maternu hatižu. Jebo na ovi muha. Znači jebem ti muha, mamu. Ej, baci subscribe na moj kanal, nemoj zajebavati. Baci subscribe na moj kanal. Obavezno znači baci subscribe. Dolazim ti kuć ne baciš. I što sad? Šalim se. Snimam ovako igrice te zjebancije. Izbusnije sam. Ne čujem te Bogom. Napiši šta god. Ćao. A što se tako stine? Gdje malo tu kameru? Gdje malo kameru? Bum te ga Daj bom napisala. jaz napisala. Ćao. Ćao, brate. Pa kako ste? Ma, Pa jeste vi naše ili... Aha, Slovenija. Dobar materijal. Šta ima? ništa, kod vas. O, evo, neki ste. Snima se. Daj malo tu kameru, da vidim ko si, što si, nemoj mi tu kameru, tamo vamo. Vidi ovo. Kome, što pa pričaš ti? Jel pa šta pričaš ti? Šta gledate vi? Šta je ba? Šta je? Šta je ljudno? Šta je? Šta je ljudno? Šta je? Daj mi Instagram, da mi napiši Instagram.
Slušaj, Gdje napiši mi Instagram? Sam malo bi. Gdje napiši mi Hajde, Instagram? ovdje je muha. Gdje napiši mi Može ti Instagram? slomim. Šta je? Šta te zvizdem? Da sad ovako što ocen za... Nemoj Šta me. jebem ti sve? Šta je? Ko me brati psuje? Ja ti psujem. Ti ba moj. Šta je? Šta ćeš ti vrat? Šeba. Šta je? Šeba. Kidera, ja vem. Hello, hello. You're so sweet, you're so sweet. Hi. You're so sweet. Oh, really? Where are you from? Where are you from? I'm from Philippines. How about you? Oh, nice, nice. I'm Bosnia Herzegovina. Ah. What? How You- old are you? 90. Oh, you're only 19. Yes, you. I'm 16. What? What? 16. I'm kidding. No, I'm 21. Oh, nice, nice, nice. It's okay, it's okay. FBI, open up. Don't. It's okay. What are Yeah. you doing? What Do are you you have doing? Instagram? Yes. This is Nothing, this I'm is my bored. this is my YouTube channel, and this is Instagram. And what? This is my Instagram. Gore, Fraxo. Wait. You're so sweet. You're so sweet. I will give you my Instagram too. Yes. Nice. Give me your Instagram. Aida halal za ovo znači. Aida nisam matre preverio te ovo samo pa ne radim. Šta je ovo neki Hanajcole? I don't understand this. Just follow me now. Okay, evo, I follow you now. Yeah. Yes, evo, wait second, Yeah. wait second. Hana. Okay, take your time. This is you. Wait. Yeah, that's me. Yeah. I follow you. Yes. Nice to meet you. I will next you, but I recording this. Thank you for time. Thank you for time. Subajte se na kanal. Aj volim vas. Kako se zoveš? Eto, Frakson dale. Snimam znači Daily Apple svaki dan klip. Ima da se nasmijete 100%. Kako se zoveš? Evo ti napisao. Pisao sam dale. Aj, sad ćemo vidjeti. Ajde, ovdje dalje, vi tražite kanal, gledajte, biste u klipu. Dobro. Aj, dobro. Ajde, čuvaj se. Dobri momci, mater. Šta ima? Ti si neki streamera. YouTuber, za malo si pogodio, ali YouTuber, ne streamer, ne seri. Daj Da. kanal, da se sabam. Odakle je stari? Mislim, znam da je Hrvatska, ali koji grad? Hrvatska. Kralj. Koji grad? Sarajevo. Mega zelena neka majica, builder neki. Što je? S čim se bodeš? Znaš šta je kljukuša? A? Znaš šta je kljukuša? Ja. Sad tim se bude. Ko ti neki gamer? Pa vidi, jeste punoljetne? Jeste punoljetne? Punoljetne. Šta se rekao, ne čujemo se. Jeste punoljetne! Jes. Joj šta lažu. Teriparu Teriganmaru. Teriparu Teriganmaru. Pićemaru. Hello, O, brothers. pičko, kako si je? Koliki pičko, bolje, moj meni pička. O, tresem te od Ti kurca. Bosna? Jes, ja Bosna, ja Srbija. Ti Srbija? Nema krsta bez 3 prsta. Oh, Što reći? Nisir. Halo. Hello. Kako? Vrlo dobro, profesionalno i uzbuđeno, hvala na pitanju. A što si tako Šta ti? namježljiva? Što si namježljiva tako? Ružna sam.
A nisi ružna, papa, nisi sigurno, nisi 100% znači. A ne Nisi može. me ni vidio, aj. A ja to garantujem da nisi ružna. Koliko imaš godina? Šta misliš? Šta misliš? Oko 20 do 25. 21. Aj, to nisam puno falila. Koliko ti imaš? A ljepota koja te ne znam, bravo. 18. Nisir. Nisir. Nisam. Ti, gdje da vidim? Gdje da te vidim? Ne može. A što ba ne može? Ne danas. A di mogu? Kakav je to tepi? Šta je to? Šta je to tu? Posteljina. Sedi, vidi posteljine što se nema. Ona je sirotinska, bravo, proizve sirotinu, bravo, bravo. Ok, ovo je previše, ne pričamo više. YouTube, znači ne, bog. Tu me izjebala, ne ser. Gdje mi recite, što ljudi mene za youtubere? Gdje mi recite, što mrdiš youtubere, jebem ti, što te ovako nogu? Ajde dalje. Ali, Bosna, kralj, nema šta kralj, ti si kralj. Odakle si, brat? Zazim, brate moj. Kako te zoveš? Evo. Live sam. Nije live, ali jes, bit ćeš u klipu, ti ćeš biti u klipu, znači ti da nisi došao bio u klipu, znači opet bio. Lud si, brat, čekaj, skrina. Jel se i na Instagramu zoveš Frakson? Evo, Instagram ti je ovako, prijatelju moj. Evo, izvoli. Kemal, inače ja sam Kemal, drago mi je. Ja sam Kena. To je to što se tiče ovog klipa, ja uvijek gledam dole u ekran, gledam vas, znači gledam ništa. Znači ljudi, ako vam se svidio, jebem ti oči, znači gledaju kameru, ljudi, ako vam se svidio klip, šta mi je ljudno, šta mi je, ljudno, ako se svidio klip, lajkuj, znači ide još Ome TV ako vam se svidio ovakav, znači sadržaj, op, uskoro ide horror igrica, znači ide horror igrica, Alan Wake, znači to moram horror da se malo, na, to je to. Ide PUBG, uskoro jesmo više reći PUBG, šta sam ja htio reći, nemam pojma, ne se, znači uskoro ide i PUBG i Alan Wake, ide svega, ljudi, samo ostanite na tome kanalu, pretplatite se za još, subscribeujte se na kanal Frakson, tu, ljudi, šta je, to je, te nabodim, hajde.